no limitation. Please Idris wisanzure uno munsi wawe uvuga ikiri ku mutima. speak something. Gira icyo uvuze. It's your time. Wow. Today I give you my heart. Vestine uyu munsi nk'uya mutima I promise wanjye. to walk by your side forever. And I'm so happy you are my gift from God. I will love you forever with all my heart. Thank you for loving me. I say yes to you today and always. Oh, wow. Yes. Ahangaha murimo kubona Irene, muramubona tambuka rwose nk'abasirikare cyangwa se nk'abantu barinda abayobozi bakomeye. Aka rero ni agashya ka mbere kari mu byatunguye abantu mu bukwe bwa Vestine na IDRISSA ubwo bari barimo gusezerana. Ariko si ibi gusa, hari udushya twinshi mugiye kubona, yaba baririmbyi, yaba mbese uko Vestine bamubwiye ngo nasomane n'umugabo we uko yabyakiriye. Mbese ni ibintu byinshi, reka ntizinge mu magambo ahubwo mbereke video. Ngo turakwakiriye mu izina rya Yesu. Look at your neighbor and welcome them in the name of Jesus. Yes, Imana ibahe umugisha. May God bless you. Nkuko nabibabwiye nitwa Pastor Jackson. As I told you, I'm Pastor Jackson. Ndabashubye muri church. I'm their pastor. Akaba ari nanjye ugiye kuba blessinga uyu mugoroba. And I'm the one who is going to bless them. Munyemere dusome igitabo cy'itangiriro ibice bibiri. Allow me to ask you to read in Genesis. Ibice bibiri turahera ku murongo wa 24. We start umuntu azasiga se na nyina. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Akabana n'umugore we akaramata. Yes. Bombi bakaba umubiri umwe. Wasoma mu Cyongereza kugira dufashe impande zombi. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Yes. Iki cyanditswe abenshi muzi. This is a very known scripture. Nagira ngo tuze kugerageza kubana hamwe. Our ceremony of blessing them. Mugiye gutambuka mwegere hano imbere murahagara murebana. You're going to come in front and look each other. Please step forward. Marene ushobora kumufasha. Please, can you remove this one? Reka mbasabe twese tuze kubana. Let me ask you all to be with us kugira ngo tubashyingire. in this beautiful moment of blessing them. Yes, tugiye gukora uyu muhango wo kubasezeranya. We're going to bless them. Ukuntu twebwe tubikora, The way we do it, ntago tujya dutegura indahiro tubandikire ngo bazisome. we don't write for them the thing to read. Covenant. We don't write the covenant for them to read. Isezerano cyangwa se The covenant. yes, igihango, yes mu Kinyarwanda. The covenant. Ahubwo turamureka buri wese akamusezeranya cyangwa se akamubwira ibivuye mu ndiba y'umutima. But we give them a space to promise each other what is coming from the heart. Ndetse akabimubwira amwambika n'impeta. And say that as he's putting the ring on his finger or her Ndaza finger. gusaba uyu n'umwanya mwiza tuba tugezemo. This is a very good time we are in. Badutegurire microphone pare babe hafi na Marene kujya baze kubafasha. Reka ihe pare amufashe. Impamvu tubikora The reason why we do this no kugira ngo buri wese amubwire ikimuvuye ku mutima kuruta uko yavuga icyo pastor yanditse. is that they can tell each other what is coming from their heart and what pastor has written. Reka dusengere izi mpeta Let's pray for these rings. and then baze no guhita bazambika. And they will put the fingers on the Turaza hand. gutangirana na Idris We will start with Idris, kugira ngo amupromisinge ndetse amubwire ikiri ku mutima. so that he promise her and tell her what is in his heart. Idris, you are going to speak your heart to her. Idris ugiye gusohora ibiri mutima wawe bimubwira. Let me pray for this ring. Kansengere zino mpeta. Mwami turagushimye kubw'ubuntu bwawe. We thank you, God, for your grace. Turagushimye kubw'imbabazi zawe. Thank you for your mercy.
tugushimiye kuri mwiza kandi uko imbabazi zawe zihora iteka We ryose. thank you that your beauty and your grace is always. Izi ni impeta zakozwe n'abana b'abantu, These are the rings made by people. ariko si urukundo ahubwo ni ikimenyetso It cy'urukundo. is not love, but it is a sign of love. Turasenze mu izina rya Yesu We pray in the name of Jesus ubwo bagiye kuzambikana, as they are going to put them in their nk'uko fingers, zitagira itangiriro as n'iherezo, they don't have a start and the reka end. ariko urukundo rwabo rutagira itangiriro May their n'iherezo. love don't have a start and the Mu end. izina rya In Yesu the name Kristo of Jesus Christ, tuzihesheje umugisha we bless them. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. So, Idris, feel free, speak your heart. This is your day, no limitation. Please Idris, wisanzure uno munsi wawe uvuga ikiri ku mutima. speak something. Gira icyo uvuze. It's your time. Wow. Vestine, today I give you my heart. Vestine, uyu munsi mwa mutima To wanjye. walk by your side forever, to love you, Niyemeje cherish gukunda, you, and to support you, kugushigikira, and to support you in everything in life. Through at us. I love you. I'm wonderful. Reka tumukomere amashyi menshi. Wow. Reka tubakomere amashyi menshi quand même. Let's give them a round of applause. Okay, tugiye kumva noneho Vestine. I'm going to listen to Vestine. Vestine, wisanzure. My love, I'm your wife, and I'm so happy you are my gift from God. I will love you forever with all my heart. Thank you for loving me. I say yes to you today and always. Oh, wow. Reka mubwira kandi amwambika impeta kibazo. Ibi bintu twabikomeye amashyi murabona atari byiza. Can you give a round of applause to this beautiful thing? Reka twongere tubikomere amashyi ababyeyi bavuza impundu. Let me hear the shout of joy from the parents. Yes. So now agiye gutwikurura umugeni we. He's going to unveil his bride. So agiye gutwikurura umugeni we. He's going to unveil his Abanza bride namurebe neza so kameme. that he look at him. Reka abitangira bikore. Please go ahead, Idris. Wow, wow. Ako mwakomye amashyi mba ntashya ufite koko. Give them a round of applause if you're not jealous. Idris, you can hug her, please. Hug. A wonderful one. Oh. Ibi bintu ni byiza cyane rwose. So beautiful. Yego rwose, haleluya, ongera uyitere ndayiguhaye rwose. Wow. Yes, glory be to Jesus. Now, before tubasengera, Before we pray for them, reka dukore ino declaration. let's make this declaration. Ngewe Pastor Mugisha Jackson, Me, Pastor Mugisha Jackson, kubw'ububasha mpabwa n'ijambo ry'Imana, by the authority I'm given by the word of God, kandi nkabihabwa no kurambikwa ibiganza by'ababyeyi, and by the hand that was laid to me by the parent, natuye ku mugaragaro I command today, imbere y'abantu, before people, imbere y'Imana, before God, ko Idris that Idris abaye umugabo wa Vestine, is now a husband to ndetse Vestine, Vestine abaye umudamu wa Idrissa. and Vestine is the wife of Idris. Iki uje ntihakagira umuntu utandukanye. Whatever God has united, may no one reunite it. Amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Reka umuha uhobere, please. Hug her, please, and you may kiss your bride now.
You may kiss your bride. Come on, Idris. You may. Okay, it's okay. So reka nsabe abashumba bari hano, ababyeyi bari hano. Let me ask the pastor and the parents are here to come in front. You guys are going to kneel down. Ugiye gufukama hasi. Yes. urutonde rw'ibyo wambwiye ukuri ni rurerure uko ugenda ubikora nanjye genda mbififura ndabififura nkabififura nusuye ibyishimo kuko nzi neza ko n'ibindi birima erega sinzi uko ubikora inzira zawe zirakomeye urima nitabeshya imana yumva gusenga umwami mwiza w'amahoro inshuti yanjye nizera erega sinzi uko ubikora inzira zawe zirakomeye urima nitabeshya imana yumva gusenga umwami mwiza w'amahoro inshuti yanjye nizera urutonde rw'ibyo wambwiye ukuri ni rurerure uko ugenda ubikora nanjye genda mbififura ndabififura nkabififura nusuye ibyishimo kuko nzi neza ko n'ibindi birima hari byo wambwiye ndi mu cyumba ndimo gusenga